Guys, salam dari Bangka 2 guys. Salam dari Bangka 2. Bangka 2, pecahin telur. Nanti kalau pecah kita ingin jadi petinju guys. Oke man. Melawan siapa nih? Lawan Binar Candy. iya Binar Candy. Binar Candy. Apa nih kita Mirjani? Dua-duanya kita lawan guys nanti. Hah? Tinggal tonjok aja. Tinggal tonjok aja sampai jatuh ya man. Tonjokannya gimana? Emang tinju gitu. Iya. Wah, tonjok begitu guys. Coba lu pukul gua sini. Hai guys, subrek gak lu? Kalau nggak subrek, gua makan lu. Selamat menonton, enjoy. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama gua Jure guys dan orang-orang sawah. Aiman guys, apa kabar guys? Semoga kita semua baik-baik aja. Kebetulan Iman dapat info nih guys. Ngeliat di mana man lu? Di TikTok. Dari TikTok. Jadi Iman mau nyoba ngancurin pecahin telur di otot tangan guys. Di sini. Lu sanggup man? Bismillah aja sanggup. Ini Iman idenya lihat di TikTok guys, mecahin di tangan. Dan gua akan coba nih bersama Iman. Satu butir telur, apakah sanggup? Iman udah siap? Wih, lihat dulu, kasih lihat dulu ototnya. Gede gak? Kecil guys. Ini otot gua Man. Tuh. Tapi jangan sangka nih man, kan ini isinya angin doang guys. Oh no. Percaya gak? Saya. Hah? Ini isinya angin doang nih guys. Lu begitu? Gue buka dulu. Takut kena guys kalau pecah. Amis, pegang lu man. Gua buka dulu guys. Oke man, gue terima man, tantangan lu man. Guys, salam dari Bangka 2 guys. Salam dari Bangka 2. Bangka 2, pecahin telur. Nanti kalau pecah kita ingin jadi petinju guys. Oke man. Melawan siapa nih? Lawan Binar Candy. iya Binar Candy. Binar Candy. Apa nih kita Mirjani? Dua-duanya kita lawan guys nanti. Tinggal tonjok aja. Tinggal tonjok aja sampai jatuh ya man. Tonjokannya gimana? Kecil. Emang tinju gitu. Iya. Ah, tonjok begitu guys. Coba lu pukul gua sini. Yang kenceng dong. Ya, segitu doang. Ya, segitu doang. Oke guys, kita mulai guys. Nih. Putar sini. Hitung guys. 1, 2, 3 itu guys. Wah, kecil-kecil tenaganya gede juga guys. Ya nggak percaya. Gue belum gue tekan. Wah, kacau Iman buru-buru banget. Walaupun kecil, otot kawat tulang besi guys. No, ototnya segini, tangannya segini guys. Tapi bisa mencahin. Coba guys, gue bisa sanggup kan nih? Licin. Ya cukup. Nggak kuat badan gede doang. Sumpah man, tenaga lu gede banget man. Kok gue gak pecah-pecah man? Wah bener nih, Iman pasti sanggup nih lawan Dinar Candy atau Nikita Mirjani. Guys, bantuin pecahin guys. Kuat guys. Wah, Cupu. kaki man. Cupu. Ya nggak kuat. Badan gede doang guys. Oke guys, kita tarik napas. Tinggal gini dong. Cetak. Nih man, lihat man. Kuat. Nggak kuat guys. Coba yang kiri. Yang tangan kanan udah pegel guys. Bener, rahasianya apaan sih man? Kok lu bisa kuat gitu mecahin telur di tangan? Iya itu tinggal gini Hah? doang. Apa lu tiap hari push up? Agak Apa tuh? tempelin. Hah? Jangan dikencengin dulu. Jangan dikencengin, oke, jangan dikencengin. Terus Langsung dicetak gitu ya. huh, langsung dicetak. Ya nggak kuat. Langsung digentak katanya guys. Kurang kenceng. Ya cukup guys. Badan gede doang tuh. Badan gede doang tuh. Man, gue buktiin sama lu man. Apa lu aja lu kan? Nggak kuat guys. Wah, gila man.
Ternyata sulit. Iman segampang itu guys. Baru tekan langsung pecah. Kok gua nggak pecah? Man, kok gua nggak pecah? Coba lihat tangan. Telurnya nggak alami. Wah ini mau. Ototnya mirip besi guys. Lihat guys. Mantep guys. Bisa pecah guys. Sedangkan gue yang ototnya gede begini kagak pecah. Gue coba sekali lagi guys. Doakan gue guys. Bantu gue guys. Biar ini telur bisa pecah di tangan gue guys. Nggak kuat. Gue malu guys sama Iman guys. Kuat. Gue malu guys sama Iman guys. Iman bisa mecahin gue enggak guys. Coba guys. Sekali lagi guys. Nggak kuat. Konsentrasi, konsentrasi. Gue sampai keringetan guys. Konsentrasi. Tarik nafas. Satu, bantu itu guys, bantu itu guys. 2, 3. Ya. Pecah. Kali ternyata jatuh guys. Telurnya jatuh nggak pecah guys. Tapi Iman dengan mudahnya bisa pecah. Ini telur apa? Telur nih man. Oke, bantu itu lagi guys. Hitung lagi guys. 1, 2, 3. Ya, pecah di bawah guys. Pecah di bawah man. Ya, pecah di bawah guys. Pecah di bawah guys, telur gua guys. Ya, Ya, telur gua kalah sama Iman guys. Jadi telur ceplok. Man. Wah, bener-bener man tenaga lu man. Hah? Aduk man. telur dadar. Jadi telur dadar. Tuh. Dicampur daun-daun. Wah, bener-bener man. Rahasia aja dong man, kasih tau man. Hah? Rahasia ya. Jadi tenaga dalam Iman tuh rahasia guys, katanya guys. Oke guys, jika teman-teman suka video ini guys, jangan lupa di apa man? Jangan lupa subscribe, like, Komen dan share. Thank you guys.